inggih nawagang titiang majeng ring idedane sareng sami titiang lunas uratian nyane ajebos riantukan parikrama wimbekare nyurat lontar tingkat dautrunu ring sejebak desa Batu Kandik kecamatan Nusa Penida Warsa Kalih Tali Selikur jaga kekawitin. Om Swastiastu. Om Awigena-mastu Namo Sidom. Om Anupadrah Kertawiyantu Wiswantah. Domogi nenten wenten kapiyambang. Sane musti kayang titiang Bapak Manggala Desa Batu Kandik. Sane wangyang titiang Bapak Manggala Dusun ring sewewidangan Desa Batu Kandik. Sane kusumayang titiang para angga panuriksa wimbekara nyurat lontar tingkat dautruna ring sejebak Desa Batu Kandik Warsa Kalih Tali Selikur punika taler para pemilat dautruna ring sejeroning wimbekara nyurat lontar sejebak Desa Batu Kandik Kecamatan Nusa Penida Warsa Kalih Tali Selikur sane terusna sihin titiang. Pinihrin lugrayang titiang ngaturang rasa angayu bagya majeng ring ida sangyang widiwasa duaning iraga sareng sami persida kecunduk lan mapupul iriki jagi ngemilatin parikrama wimbekara nyurat lontar tingkat dautruna ring sewewidangan Desa Batu Kandik Kecamatan Nusa Penida ring rahina mangkin Waraspati 16 Agustus Warsa Kalih Tali Selikur. Nenden lali titiang ngaturang swasti prapta rahajang semeng saha matur suksema antuk keledangan idedane ngerauhin wimbekara nyurat lontar daug trunung ring sejebak Desa Batu Kandik Kecamatan Nusa Penida Warsa Kalih Tali Selikur. Mungguing dudonan parikrama sane pacang kelaksanayang ring rahinane mangkin inggih punika pemahbah pengwacenan doa sambrahma wacana saking Bapak Manggala Desa Batu Kandik wimbekara nyurat lontar sesolahan pengumuman jayanti lan penutup idedane sareng sami sane wangyang titiang duaning pemahbah sampun katur iwawu sane mangkin tincepang titiang ring parikrama sane kaping kalih inggih punika ngaturang pengeras titiang lunas ring idedane sareng sami mangde ledang ngadeg rien ajebos taler majeng ring sang sane nginterang inggih durusan. Idedane durusang malih malingi. Tincepang mangkin ring parikrama kaping 3 inggih punika sembrahma wecana saking Bapak Manggala Desa Batu Kandik sepisanan mungkah parikrama nyurat lontar puniki. Majeng ring Bapak Manggala Desa inggih durusang. Idedane sareng sami sane wangyang titiang sane mangkin rarisang antuk nyitara sayang pisuguh sane sampun keatur ring idedane sinamian. Inggih idedane sareng sami sane mangkin parikrama wimbekara nyurat lontar pacang kekawitin. Majeng ring para pemilat wimbekara nyurat lontar mangde kegenah sane sampun kasaya gayang. Inggih idedane sareng sinami parikrama mangkin inggih punika katur boga amatra majeng ring idedane sinamian rarisang antuk nyitara sayang boga amatra sane sampun kaatur. Sinambi miar sayang sesolahan oleh seketruneng Yawana Dharma Kerti Banjarpingin Desa Batu Kandik majeng ring seketruneng Yawana Dharma Kerti inggih durusang.
Inggih idadane sareng sami sane kusumayang titiang. Duaneng para anggo panuriksa sampun usam ngelaksanayang publik bagan parikrama selantur nyane. Inggih punika pewarah-warah indik sang sane ngemuliang Jayanti. Oleh silih tunggil anggo panuriksa majeng ring pamilet wimbekare. Inggih rahajang atur titiang ring wimbekare nyurat lontar tingkat daltrune ring sawewidangan desa Batu Kandek kecamatan Nusa Penida Warsa Kalitali Selikur. Idadane sane wangyang titiang sampun cuy idadane iring titiang nyarengin parikrama wimbekare nyurat lontar puniki. Sandukan galah sampun panemaya rau iriki titiang presida ngiringang idadane ring parikrama rahinane mangkin. Maka kirang langkung ngaturuni ngayang titiang lugrayang titiang ngelungsur geng rene pangampura pina ke panguntat titiang ngaturang parama santi. Om Santi 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 Om.